Sanam ko johar ar inya YouTube channel re ape sanam ko nyatang bun kana tobe tihin do adi phat piting sapraw kana menkhan okatin sinwa inho bain baray ado jin ho biking start lagi ar oni bike gi oka se idi idin kana ma tobe start din ma tobe modhai nain wah no dahar ma add badi kan node dubo da kote badi kana gadi ko idi aguida ar ona iyete jothesto badi kana tobe no mi hore seter na no asbasa bala pasite kana ni nyel kan ko parmo atma badi kan gi no gadi ko idi gi la ko kana ho parom na no parom na dahar ko di budi che mena engka kete senang ya budi dahar gi hej batraw kana bap re bap nawa gi dahar ko judda thor ado che di digri ki kana bike chalaw ki ho tobe nuku hor ukat ko senok kana paisen panjal ko gi kosi ko senok kana chi ko nyela se chil ki ko senok kana inho na ko jagain nyela gi hei hei ten onde hina nyel da je tim rang bargi onde di bochor gajar gi taikna nito na ko safa kida rajote arnoi gua ko rohoi kida ani nyelokan ekdom di sanging tim rang kana ai ko rohoi kida rajote ko rohoi kida rohoi katna ka cincin tar ko lagaw kada jimoy dan janar ko gedang reko ako ko bolo ada gua ko rohoi kada to hal ko hantere hor mina ko to seno lagi tama adi sanging kyo kana kan ko ko gal marau ko adi sangir gi mina ko kena ko to onta gi abu hobon hostel kan abu bargi ko gajar bang doho kate onka bo safa lekhan oi no ko nila gajar gi thakena onka safa kate je chas bas bon gal ka ona to abu lagi mite moja karon emon gajar thahen kan chet ma chas ko nyama ar node bon nyala safa lekhan nito onto to 7-8 bachar tayom tina taka node kon ko atanga judi noa go jolen kan ente nyelok kana marang bargi kana ado ona lagi abu bon